Kuringana no toiria bwaruarua Wero TV ni etongerete ruterero rwa kirima ara nonto ipindi biayo na nteto cia gwitika nikyo gituminandi kinya tukuthuranirite mantu nkoroki na kwau scan QR code jeri TV ne yakunandi no tonyekere mutandao joero digital utege ipindi na nteto cietu imwe kwa imwe ona aria kunde okethurori utoro nandi ni digital na Wero TV na Wero FM nonto tore digital ogiscan QR code je ukenere mwago jwa miaka 10 yothongi bo TV yaku TV ya Wero TV. Mutongeria wa kiama kia UMP noria wari governor wa Meru Kawira Mwangaza augite utongeri bo Meru ni bugwite anene kumari kugwatwa ari kwingatwa gitene. Mwangaza ariuga mitaratara na mawatho jaria ekite jawiti na mbere na kurwana wamba bwambe cheche mwingi ni atejanirwe na mantu jachoka kuthuka bo nene kuma kwingatwa bishine. Ni kumania nontu bo nikio tukubona aru atukwenda kumenya kuma kiri ugwe kethura maoni jaku ijari kwegururyo ritingoge bwa governor amutuma. Maoni jaku ni jari kwegururyo ritingoge bwa governor mutuma tutumire maoni jaku kere namba yetu ya SMS erene 23578 kana kiri mitandao yetu yonde iyo kinyaniria. Ajeja ni jamwe jejere tukudhuranirite kiri nteto chietu. Yara tukudhurania kiri nteto cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Nteto cia Weru omba kuita muntu prisoni moshara na yangiri 30 nkamwezi ya deputy governor akalewa milioni emwe akanenkerwa ngare 12 akaandike wanto amuta kamino akalera gitegiakwa akachokonduma. Mwangaza kutharikira governor Ntwethingia ana shukuru ni ya Kariro Comprehensive School kuthomera rere rithuku ngwataniro ya arimi na biashara bamira kumeneria thirikari ya Meru na kiri murimi uri ome kiume giki turi murika urimi bwa dragon fruit. Nteto cia Weru ni werigiro bwa kwa mutegeri wa Wero TV njumaine yaku ya tariki 16 mweri jwa 6 mwaka jwa 2026 ne yagirite gankugwate ogeni kirinteto cietu cia thaimwe unimbitagwa Dorcas Wakaria monaniria wetu wa mathithio ni Maureen Kiremi gatwambiria. Mutongeria wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza na inyiritie mubango jwawe jwa okolea ntere cia mitungo na arajwitire na mbere ntukwe na arwa Southimenti akinyiria kethruari ndebene kithurano ne 2027. Mwangaza ugite kuma akuma gitene kio governor Bomeru gutewiti na mbere bukuoneka akiuga kirage atumire ngatwa gitene niwe kurega kurijaniria na makatero amutugikare na gukarikire muchemanyo juju na gutomenyithia nkoroki. Arambe! Arambe! Ni ure waringa bana Kawira Mwangaza kurukite mitungo kiri mubango jowe jo Korea na kialiria mwingi jura joko mwitikite bunene ethira kimeneria ngabana mutumanto ithingia akiuga mochiarire gisiasa na wento ithingia ramukunyanira rajukia gite kiawe ambomba kuita muntu prisoni moshara na yangiri 30 nkamwezi ya deputy governor akalewa milioni emwe akanenkerwa ngare 12 akaandike wanto amuta kamino akalera gitegiakwa akachokonduma numeranibu Kuruki Kawira ariuga ni untu naregere kurijana na katero bara kigina kya Mumiru niko kaumoka wega kweberwa bisine na kiuga rekwebera mirandi ondene ya kwamire bambise ya murango jwa nyumare sibitari cia to ciendawa
onto ibendera kawera mbasa leile mbele ga kuwejana ndeme metongo wand bareja kaire na mbasa le bareja kaire kwa mbasa le bona kwa sio bona kuma bengera kawera tinka hivi mabiranda atigera mpenjete wekinge benja okay wande atikireria kuleja la katero da indingi bandegete na keria kama ombo tunya mwakoro mwitingo gegete bakanenkera muzao muntu omuchaka pondo bisine Kawira ruga bunge bendaga komuraga gesiasa ni untu bate kwenda bakabana na wende bene kere kidwano twetete untu ainyeriti akethira rende bene undene buru nagatigira kubonia teritore athithire kere kidurano kithiru yani kadhuri ya gwetaka kingo nde munya na kuchetia njale nde ojo gwetu alintore na kuchetia kogoroko iko kuchetu ma MCA na kiki ngwa one nde ngi kuchetwe ndo to kadhuri moronge oni ndagita ndo ndata no ntonkorwa nango chumya kwenje ithima onto nde magambere ingo chumya kwenje barabara onto nde magambere ingo chumya kuthomithiana okay ndiro bampere kanya na bano nto munya nende tikianga bana 2027 alenge ndaka monto lento na kwenda gete alenge ntigithia nani yora murungu atora moyo bedo ganya kawira atezo andinda bende mkezo andinda bene njani Tuwabonya ya kaire mwete kiria tuwabonya kaire tuwabata mantamengi maso wabati kangoge ojo upikaja utetu kangoge tonya nina njala ntobako wabati Keri podrando toshia weru reakwari etwane motuge kare ngwataniro ya baria bakaraga kwina mitone bagwete mbaru wa kibokieni kia ndege gya guchethera golf na kinyagaru ya rais mwitone joimenti bakiuga mirandi eje gatetheria mito eje na njire nene kinyanjuri ncheke ni gwete mbaru ntobubu bakiuga tayari uchonkoni bwarera ni buthithitwe na kwagirithwa ate mirandi eje eteringithia mwito joimenti na njire nthuku Mwandiki mnene wa ikundi ya kumenyera mwitu kira kinyikene ja Community Forest Association niko CFA ibaugite bo ibakogwata mbaru wakieni kia ndege golf course na kinyagaru rais kire mwitu jojo batwe itwe CFA ireri Meru Station na area gukuthonde kwa State Lodge airstrip na golf manto jaja jatikurukitwe na arua manto jaja kurukirwe gitare ringe kuma 207 riria the former finance minister Mwiraria ari minister wa mwitu bakiwa kagitaka karaja nibo bethirite bakirona machomoro na nani kwa into bibi kugathunya kwe batetheria ngruki konokia mwito jojo batwe ja conservators anto baraba mbite gwita gichomoro kiri thousands and thousands of hectares ito ko welcome na ito ko support project you ito menyerete mito ito tumemenyaira ito andete na tukaendelea kwanda na tuka make sure mwito arajo tigere jote andi meteto kujoanda nonto tuina utaratibu na tuina madeti ja kudhidio utwegithirikari yetu kiribo ninkatho kilimutongerio mugongo na PS ya mito kitonga nonto bamirandi eje na ito kwenda gupongeza thirikari ya William Samuel Ruto nonto bago twa budget yeu ya wita mugeu na tuka support mwana wetu Mugambi nonto bago take that bold steps nonto te onto raisi onto bobo bakiwa tambaru ni kundika kujuri ncheke batongirite mukarigiti wao bakiwa batikwenda siasa kagita karamira dijeje iraretwa irene kuguna mumeru maendeleo batu turi akuto kaombere na yakaitanwa no gata muntu rete tiata nayo muntu nani nge tiata na ndirenge tobera pole na bareke na tiata tia 2027 yekathira tekeya na yake luka ende maendeleo ya tutakwenda toba kwa maendeleo taka kubinga maendeleo ya yeye
Nio monyako tiata tu na mbio tukarira ke Kenya no mbio tukarira ku era itoki we bange bakwenda yo bai tu etaba nyiri we watu ese tibatu ndio turo kwa mero boki value idaka vyetu na to attract a lot of investment to create job opportunities in Uganda. Tonto bo mtoro kwa to kedwa to na state road to kedwa to na golf course to kedwa to na airstrip ogu ate kwenda miru boka na ate kwenda miru ithwa yesiti tonto bo to mutara ai mundo wa me Muthuri Muriuki wa TV Mutiriro Kangangi. Aritoa cukuru ni Akariru Comprehensive ni bakwerekana kwithurwa bari ugwatine bunene kumania na kuthuka kwa miako na mathaga jangi jagitumi cukuru neje. Akiaria mwarimu umwe na ameneretie mubunge Dan Kele nontu bwa gutejanirie cukuru eje. Ariuga kuma Kele arathurwa gitene kia ubunge gutikinyantu kwemwe arara kinyitithitie maguru cukuru neu tauria Duncan Mwathia gutumenyithia. Muna aciari ba cukuru ya Akariru Comprehensive ira iri Gembe East gicigo mbunge kia Gembe Central ibaibumirite na gutariria kinyamara kira arimu nana wigite bagikurukira cukuru ino irio wagi wa barabara irasi na bioro okaleithiri irasi bietu twina bio bitena mirango ana betu muno itene riria ruo igukuthia kwina thina nene muno nontu ana wachu ikibara wachu inchoma nontu baruo rwaru kwithia rujuri irasine bitena mirango bitena bitena ndirisha alafu viena makutho na bonge ni rasi bitena cement bitena floor kana bite cemented so ikirasi kia kuwera wateri kila siku na teri ikaba watithia ibara na nchoma kila wakati kwa hivyo ni watiki afya yetu twinde araba ugite irazi bibia kiro kagita kara ya muno gintu mwankani wa 2024 rira kwari na mubunge gwikena tarafa Muriungi no rari deputy governor wa Peter Munya na kuma kagita gaku bataga na kuona njara ya mubunge noriko okay akuleitheri irasi bibo kuona ibira byakirwe karaya nonto kaleitheri bikuri muno na ningwete kieni effort ya aciari nontu inyoka leithiria mundo na design ni kwenda ethira design ya kisasa nkuruki aritani ba cukuru ni batarite kinyamara kenene kira gwigitwe be kurukero kinya cukuru ino nuntu bakuthukanga ko barabara muno irio barabara yakore barabara yingi ni akiengo kuthibwa nguyu yundare mwanga Kariru araba ugite kinyamara kira gwigitwe be kurukira ntere ino nkuruki kira kia sondo mnango mora alafu yako kwithia kurite twina thine barabara especially kira aritani brabe yote thiana ba kwithaira gutena ndarasa cio kuluka ruwe kwi ndarasa yare bwathu tutiumba kuna kwi otukilera mitene ikutenderi inyana beto beyete skuru mbaithe ya rekuraurite baba inge baria maukuyoya wete rujene na kama toirui nkuruki bioro bya mabati na bikari nage muno ndeni harari mubaugite mwana athungira kiri kioro giki batigo bagwete nkoro nuntu kioro no kiomoke mwana ndeni na inya sanitations cieto they are very poor tutakirwa ni the leadership ira ekuo kinyatu no twakiro na tukafaindika bakiongere baugite cukuru ino tirestima na kuya kuigwa na ba CBC hiba batiri kuigwa bakithoma na laptops na computer na ende baugite bo bataga na kuona mubunge weshigo mbunge kia Gembe Central Dan Kele kuma athurirwe hinya bakuona takata yentere ino stima yes batu cukuru yetu inyate connected ito testima kinyathi muiga guthira mwanki no atweta ochanjirwa ntura na ana chanja ya ni sola na kuthukia mantu nkuruki ti cukuru ino gake nuntu nkubura bukai kilomita intare ndaithira cukuru yingi igwitwo Mbubuni arainya yo bioro na irasi bya mabati na kaobisi kanini karimu kiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbetagwa Duncan Mwathi. Arimi na biashara rungu rwa Miraa Growers and Traders Cooperative ni bameneretie bunene thirikari ya kaunti ya Meru nontu bwakurega kuthingatira mawatho jaria jekiri gukurukwa ejegie Miraa na nkuruki kubangira Miraa batiuritwe mauni jao bakiaria kagita karia bagutirimene ntere cha mlango mikindori tigania Central ni bariritie thina iria einyiritie Miraa ikibainya nkingo jario Makatel na kinya broker Brian Kimathi nuri na ripoti hii. Nikato bwera u. Itoko baka document cietu twete kotin sheribo kombola ire kabiswe. Nikato kwenda kwera kento kimwaki
bomenye bwo ko baka baka to kiwa ngabo ko union yenge akabokati itoko me society ya mira ne motivo loi ni arimi na endia ba mira ndene ya ngwataniro ya Mira Farmers and Traders Comparative bakimenere thirikari ya kaunti ya Meru ikorega kuthingatira maotho ja kurukitwo ni county assembly kiri gutegera kemera county government manto yara babwetheria imanto illegally manto yara babwetherie manto yateairite no ntoke akwa ilia kiri timu irera thuriro kiri committee timu bado tamenya to society ke union yongwa tutamenya muntu omekindori aena society yeke yo mwatha na gutongeria antu omekindori kubonya bra kemya ketambe koga tugora bana ngabana antu ibo wetethia na njere tagirite thiata sheria bora ibatirite ukorokera acti era akorokerwo ni county assembly to Meru ukorokera union ne batikoronga mera aggregation center chonde kenda na cyo menya ko ndibandira society ko batubira to kurambare ke mantu yombe akobwithwo no ya Mira na aggregation center sisi te kubwithwa na mantu yombe te kubwithwa iya thiata sheria era koloketwo ni Meru county assembly bakiromba na ndi thirikari ya kaunti gutegera sheria iji na nkuruki gusemana na murimi wa Mira wengwa kwerwa thina ciongwa kungabane tubu kathi to kuromba ukarenthi na ene Mira bongwa bakwa mathina Mira kenda omba kwari manto bake nimbio kwariria endu akarenthi na ntu tinegela yabu bare utewa nyomo tinegela utewa hare tinegela ni brokers ya kisiasa nende batu boto kuwa atukwira ngabana wetu manto ya Mira na lelie boya kwina chiri ile gero chia Mira iti thiatero boya na bali le society ira cionthe no tukuna society sub county cionthe na society uchi ifometa union ya Mira so ne tonto ate bate ukaranthe na union bareria manto yau na gutegera buri bwa gitumi bia tukoromba county government gabana mutuma ntwethingia ukaria batu to support baku mbe suiko nenkanirwa sieta ko thithia aggregation center inge ni sieta ikibange cheta rongo ikasotho kwenge ari mamna batathoke tibo loi Koroki bakiregana na ngwataniro imwe cia ukabere na kuga ni citumite mantu kurega kwagira kiri kimera giki ko mantu yo kora Mira weto tutara ba munjo bariana ro bariana bakamatete ndege bauto tubenda Mira ene batu tukura thina tukunwa na itwe neinto katoka ndobora babu wathilonka na mwenge warambie chonda borathiria bora yantu babe kindori ruare bwe to bayarenge katoka ndobwaonyo mekindori potekinya renge na botoka chato korenge tibo loi ke report la Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Rais William Ruto na kinyite nthiguruni ya France kiri kigomano kia G7 akiaria kiri gikaro na andiki banteto Ruto na ejene ngerekana ya ndo acheraja na Ukraine akiuga ni ukujibwa kung'ana ati ngwataniro ya kimanthiguru niyo UN etena umbani bwa guchwira ntaira thina cia muthemba juju akiuga ni kagita ka ngwataniro eje kuthangaranwa. Anthony Kathenyari na ripoti tareria. Rais William Ruto muthenyomde agikinyaga ndi ya France kenda kugwatanira tongore bangi baki mandiguru kiri kigomano kinene kia G7. Rais William Ruto akinyite musemanio niojo gwetokira kugwatwo geni rais wa ndi ya France Emmanuel Macron kenda kwithirwa kirongamira ndi ja Afrika. Akielera Rais William Ruto ni leidite ngwatanira kimandiguru ta United Nations leunete kitoni kagita na ngwataniro no thaino tina mainya makuthiria mathina mana makumela. The UN as we have known it is no longer fit for purpose. This has been our position. And therefore there is a reality that people are living with. Rais Ruto akinenkanegera mwerekera na ndo ailethirito kithina mbere gategate kandi ya Russia na ndi ya Ukraine. Many people thought for example that you can solve global conflicts in days or weeks. We have seen what is happening in Ukraine. We have seen what is happening in Iran. So there is a new reality that we all must face, that a new world order is necessary that deploys new tools for engagement. Rais Ruto akiongagira kuga ati musemanio jo ni ukuleta kionekire mathina mala makumira kire mandiguru. We are making the necessary steps
towards solving some of the most pressing global challenges. And I think the mere appreciation that 3 significant things inform this meeting. Number 1, global solidarity and new partnerships. Amwe no Rais William Ruto aliwe kuja kwa musemani ujo ntuko kathomba nyuma ya kigomano kia Africa Summit niyo ntubaba takiro kumenya ale Africa yelekele. And again we build consensus on where is Africa going, how is it going to play in the global scheme of things. We come here with very clear ideas. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kadenya. Mutegeri wa Wero TV au ni otukuona kanya kambere gakonogoka na itugukurite kiuria utwire maoni jaku egorore oritingo gebwa governor Mutuma Ntwethingia na ngitega kire mutandao jetu ja Facebook akori na ogwetwa Mwitio Meru ariuga Mutuma is doing great. None of the current clowns running for that seat will do better than Mutuma Ntwethingia. Kuri nongi ugwetwa Edson Mwenda ariuga very satisfied. He should serve his fresh 2 terms to transform Meru fully. He's a great leader. Kuri no kuga Kaisa Zak ariuga kutoka ile story ya msitu ipitishwe, mimi na Meru County government ni maji na petroli. Rufus Victory ariuga not very satisfied, but I know is the right person for that job. Justus Mutwiri ariuga ile shinda kubwa niko nayo na Mutuma ni kusema 2 term. Kure na Ken Kabix ariuga hakuna hiyo kure na G Mundi Jeff hizi ni vitu za pick and paste are not working. Legitimate ni mwenye amechaguliwa. Kawera will remain legitimate until 2027. Etana mbere gututumira maoni jaku kiri kiuria getu kira tukuritio twe maoni jaku egorore oritingo gebwa governor Mutuma Ntwethingia no utume maoni jaku kiri namba yetu ya SMS 23578 kana kiri mitandao yetu yonde ya okinyaniria na tugichoka tugakuretera riboti yegie urimi bwa ntunda chia dragon fruit. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragiye jithate mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo. Got to file and pay. Me was in stress. Saturday like me June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio unasema. Hey babe, kwani who side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure you file the tax. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu Sacco nutu tutongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya Yetu Sacco narua ugure shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere nyontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwena gwe. Yetu Sacco, your success, our pride. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikwetaga ugwe na njeku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yeah! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Altspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Tubugwa tugeni kiri the Meru National Show iria banganitwo ni Agricultural Society of Kenya. Watana na tukuma Jumatano ya tariki 17 mwanka Jumamosi ya tariki 20 cha mweri Juju kininege Gitoro Showground. Aja ukaigwatira umenyo nkuru kibwegie urimi boimera ndethia konjorithia urimine teknolojia cheki nandi chi urimi na kinya gukenera mwako gutigutigira marine shiringi 300 kiri antu banene na shiringi 250 kiri twana special party mari ni shiringi 250 kiri antu
nyomba nene na shiringi 200 kiritwana ugakurukirwa kugwata nteto nkuruki ringa thimu kiri 0724 566 931 kana 0725 911 588. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara ikiti form 4 kuigwatira umenyo bongo gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Kumagara ine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatika na kilaba nvanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Nibwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kudingateria nteto cietu tugicokera kiumege kikire muri miureome turi murika urimi bwa dragon fruit na ria Jafet Mutugi uria ni okuma ntere cia Kathura wandine ya Kaguma atheremete bunene kirurimi bwa itunda riri na ria nandi kinya anjiritie kwara makibiashara nikire muri miureome ureterine Neli Kithinji. Nkugwate ugeni kirigitunte kenge kia murimi ume na nituringite gataru mwiko munka wandi ya kia gontora ya Kathura gatumenye murimi wetu wantuko ya Narua. Marieto mbetagwa Jafet Mutugi na unde murimi wa dragon fruits. Kiri uria utaigwe gitunda giki na gutwa kaumo gakio. Gitunda giki gitagwa dragon fruits na kiumirite na rutere rwa South America. Dragon fruit ile twara gichonko but in general ile gitagwa pitaya. Dragon fruit ile ya family ya cactus. But itagwa Iloceras. I family jo kwithara kwina ginto Jericho na Marigarigo but kutonde date ciaraga na ria family imwe. Kwina type ya red dragon, kwina the white dragon, kwina the yellow one, kwina nyamwire njero itagwa kika but chonde no kukuria wakyo kiuma kithagwa na muthemba jomu. Beo ya gitunda giki yumaga ku twambirite kuma 2012 na twambirite kuma ki to beo itha kina mpende dene but nandiki murimi wetu itwamwitire manto jo jonde ja kukiambira ki beo no tukamira ge mpende gyacio kijoka gya 6 to 7 years but nandi itwathiraniria manto jo ja kuthithia nyamwire ja kwanda na mpende taitwanda ki in form of cutting. Ije hegwetwa cutting nayo ri ukamirita ku dragon yambiragia ki gweta ku select ugetoka select nyamwira cuttings yeku kuma ki bobong kina ki mero getawa ki bobong kira gi koro kira prove ite ciere te weta wanda narua kiambira gwita sakasi rotere weto kigita weta gwita kira gi ciere gi prove ite akithireti about 1 year kimundene. Mutugi agitara murimi na kinya gutariria moguni jaumanagia na gitunda giki. Tukatingana na mera bila pia tutore kwa tradition but anything nyamure bibi nyamure exotic crops we can try. Haja wena compound yeku no wanda nyamure aku 10 of them ti lazima necessary wewe bia kwendia. Meanu je health ni wealth kinya kibwayo. Nyano wanda matunda ja kuewe but jakura but ke manto ja kuga the monetary value ya dragon fruits very high. No whether okenda ya seedlings no whether okenda ya matunda ti lazima wende matunda no wende no centralize na kwenda ya seedlings kinyagwe. Neli wa Kithinji, Weru TV, Murimi.
oreume. Nyuma ya CS Ruku kwendekithia kwathukana gwa Kirimara, miari iria irareganirwe nayo ni PS Wachira akiuga ni miari ya kureta rumena na ndi kiama kia DCP nikigikite PS Wachira. Akiaria mukarigiti wa DCP Meru James Mithika augite Amiru, Aembu na Kinyagi koyo batwire na ngwataniro kuma Kagita na gutibui kwendekithwa kwathukana gwa Chore. Baba Edwin Gatobu na gutumenyithia Nkuruki. Wa Meru sio wa Kikuyu. Hiyo tunakataa mchana peupe. Nio miario kisiasa ya mbiritie kethiro kirima kigaukane na Mumeru na Mwembu batigane na mwiku kisiasa kanari umakiria atongeria banene barabara githirikari ne Kenya Kwanza riri mukaririgitio kiama kia DCP kirikirega nayo kaunti Meru Dagitari James Mithika aigikite miario PS Alex Wachira kuwa kirima kikare kirikimo na kumeneria waziri Geoffrey Rukwe kuwa kirima kigaukane. Kwa mno wana Wachira no ndende tukuona nyumba ya kuthangalana ni ntona principal secretary akira waziri wa thirikari stand up akwire stand up na kurereka kwa kirima kiathukane na waziri Wachira. Mimi nakubali na wewe tote athorana kirima no ntu Mumeru Mwembu na Mweko ni thakai ithatu. Kuringana Ndagitari Mithika ni ati Meru igundika kinya kimawiti na mbere kuri na ngwatanira merigerere rungu rwa Kirimara. Kibaki to mwata mbaru atokera barabara ya Lare kuma maili ithatu mwanga Mutwate ira yari kuthangalana itara moi yatuere kithati acoka atunenkera chata ya university ya Meru College, Meru University of Technology bypass ile chomvyo kone iri Meru tubarara tugwatanithia matura tugwatanithia tuthoko chokero Kibaki. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tugwatanirite nwe uturi Kirima factory embere tema yani kana ya kaua wogwa ndene embe yoko no Uhuru Kenyatta arakangeta Technical Training Institute irika elo yoko no Uhuru Kenyatta. Nkuruki Mountain shall remain one indivisive unit. Nare kinyariritie rwari ruri tororithire tororyo rwa kiboga rwe rais kieni kiandege na kinya kia ngofu mwitone enjoyment akiuga into bibi bwiri kugawa Meru anto agututiro anto amwe tuti kurea kuretra project ithatu leta project ithatu lakini ii etekire buonka yare ya thatu ria Meru State House no kuimenti airport no kuembe nara kurea kuginya na Meru National Park anto bete bakone nyumo na ndege cia wau wetu wa golf nioko niotiania utumbo mbere muntu na kiongo timamu umba kwa kaecha mwitho Meru kayana kenda konyera into bithatu antu amwe na Meru ne aria thatu antu ne ndoto cha Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Mutegeri wa Weru TV ni bwega no tubakwithirwo gwatanirite na unikire nteto cietu au nio tugwikira gatanta nteto cietu cia thaimwe na kiri kiuria kiria tugukuritie utwire mauni jaku iguru rio ritingo gebwa governor Mutumantu Ethingia tuthome SMS nkai tukirikiria nteto cietu. Isaac Jovio Kings Peter ariuga yes, he is the best governor Meru people ever had. Workaholic, he will uplift Meru to heights. Give him time, we can't lose this Linda. God chosen, two-term freshi. Kuna Gitonga ndereba ariuga no metho na matu. Chris Gitonga ariuga why not Mutumantu Ethingia na ni bwego kaire nontu bwa kwithirwa ugwatanirite na uni ikiri nteto cietu mwanka antukwerujo gakwendera Kagita ga Kathongi no indi ukaumagaruka mutambone nontu kiri nteto cietu cia thaa ithatu ukagwatanira na Maureen Kinya uni mbitagwa Dorcas Wakaria monenirio wa mathithio agukari Maureen Kirimi na ndi gutiga na mubango jwa tuthunkome juria uretagirwa ni munene wa Kagwe kiriga segment kauto kugitagira. Good night. What is wrong na mwanaume kupaka lip gloss?
Hiyo tabia za umama. Za umama aji. Ai bwana. Mwanaume ukae ngumu. Ukari ya muromo jo karija. Muromo gani niki antu arume bange batiaka. No. Nani onkwenda na ndito yauma. Kasukweni inyaga sukwe. Ibangana basuki. Waka lipstick. Ibangana basuki omeje. Ibasuki wako na dread nini. Bange basi kwa migarenge na miuju bwana sipendi kuona. Basi mwanaume na kitu mtaja na topic hiyo. Acheni na wanaume wajipende. Na ndio kwa lip gloss, hiyo si kujipenda. Ni umama ama ni umama. So ndio mbele onde na umama. Kaka. Gakwa tekage tite kuthira masiteka. Na leo bado evidence. Tite kuthira. Tekau. Utesemaje? Na ikagoro teo huu. Sina maoni kwa ana. Na ikira kenkira kenkira ugaka o mento bona jambake. Nale moto mama ndamu amwera akikora kaya. Tobia kwa nchigurire. Ale wachi moto ma uchigurire kitu gani? Uchigurire. Watu akende nyako gurira koletera. Ini bije flavor. Atije flavor. No, anakujua vizuri sana kwa hivyo anajua. Kuna makosa gani uni waka karibu nkare. Bwana hiyo ni umama. Unajua atoka nyuna unajua atokira hii ngolo yote yake tena yote atokira. Nimepaka. Hiyo ni umama. Ati mwanaume akiwa edhoro na katambaa kawaiti akona. Ali katambaa hapana katambaa is very much in order. Mato mbere mwankenya ntumuro mkodona tauro white makosa. Uti makosa jale au lakini ni au wago sukwa angagweta kwa gel mkunyo. If you want to be a woman bwana skirt. No. Skirt bwana na dress. Mwanaume tukairu kairi tukia tuguta wake muromo. Na nerero into murume. Hiyo ni umama. Nora waka kadithio. Gwata. Ale kama umeamua kuwa mama. Kuwa mama kabisa inyo.